ole amasa in vena khenglot collection atangin kalolom le veka chu vun hi me ni khat sang ni som ni paruk zirtop ni ania hei tuna kan hmu hi thingtlang khuwa athil thleng ni ina hriata Mizoram chung e thleng thian le thian in kar thian dun an ni arin oma ti hianin khulaya pakhat zawk a hian a soi sa chiam maya ti hianin at beina samaya a hnek na samaya an rui nge engma kha a hriat lem lowa hi kalo da chuak ani a video in en tura oma a mai ro chu YouTube lampang a hianin kan film khur khop maya in sual lai vel han ti lan he arem lo na lai chena oma chuwangin kalo da blara a video te po hi kan en ho dona an tong ri vela hi chu lo tirin kha kan tumanga amai ro chu anin sual lai kha chiang tak khanin kalo ti lang don lo ni kalo da blur don ni ti lai kha kanin soi du ani chu a video win kan en hawanga ti rual chuan hei afur ti to a ruwa tui atama khupuya omte kan ni emo thingtlang omte kan ni po in kan in a hi mem leimin mei turte a omem ti lai vela kha in enfia le theu ta ira kemani kan himna tur zawk khanin mun himlam kan pan kha angai doni ti lai vel te kha kan soi du le sham ani chu ti khanin hei tuna kan hmu me ka hi khui khuange te kha a hriat lawa soita kan khan hi hmun pakhata ka thil hmu a kha ni a chuwangin YouTube lampang a khanin kalo da a amai ro chu soeng khanin a video han ti lana in sual vel te thil engemaw kha YouTube lampang a hianin an strict em awang khanin tarlana kha fia taka tarlana kha arem lawa chuwangin kalo da blur ani ti lai vel te kha milo hria sakta ula hau na khop maya chung zawk ami hian ti han soi sa a hnek chiam maya tuna a video in elo clear hawang u